Brīdī, kad mēs šeit Latvijā piedzīvojam grūtus laikus ekonomikā, Krievija, protams, nav laidusi garām izdevību atgādināt, kāda labklājība te kādreiz bijusi sociālismu gados. Kā toreiz Padomju Savienība rūpējusies, lai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā uzplauktu ekonomika, izglītība un kultūra. Taču nepateicīgie baltieši aizgājuši no Savienības, bet tagad paši vairs nezinot, ko darīt ar iegūto neatkarību. Tāds vēstījums ir tikko tapušai filmai ar nosaukumu Baltija – kādas okupācijas vēsture. Filmas parādīšanās neizbrīna, jo Krievijas propagandas virtuozi, tas ir tikai kārtējais ražojums pēc jau zināmās melu pilnās filmas Baltijas fašisms. Neizbrīna arī tas, ka palīdzīgu roku filmas tapšanā Krievijai snieguši arī mūsu vietējie propagandisti, kas saistīti ar Saeimas partijām PCTV un Saskaņas centrs. Tomēr izbrīna raisošs fakts ir, ka Padomju dzīves labums komentē virkni sabiedrībā pazīstama persona. To vidū komponists Raimonds Pauls, ekonomists Raita Karnīta un hokejists Helmuts Balderis. Vairāk par to Odita Krenberga. Šonedēļ notikusī filmas pirmizrāde tika īpaši pieskaņota 25. marta datumam, kad šeit Latvijā zeme sēru karogiem pieminēja tūkstošiem uz Sibīriju aizvestos cilvēkus. Tajā pat dienā Maskavas mēram Jurijam Luškovam piedrošais Krievijas kanāls TVC stāstīja, cik patiesībā ļoti laba dzīve baltiešiem ir bijusi Padomju Savienībā. Un filmas nosaukumā vārds okupācija ne bez nodoma, protams, ir lietots pēdiņās. Tālāk tiek īstenota autoru iecerē atgādināt aizmāršīgajiem baltiešiem, ko viņiem ir devusi Padomju Savienība un ko tie tagad ir zaudējuši. Был такой период, когда все думали, что советское все надо уничтожить. Было много, было очень много, но мы очень много потеряли. В советское время не было попрошаек на улицах. Люди худо-бедно, но были уверены о завтрашнем дне. Сегодня такой уверенности нет. 1970-е. Рига. Столица одного из прибалтийских государств. Их называли витриной социализма. И действительно, Эстония, Латвия и Литва были в Советском Союзе как бы на особом положении. Туристы из Москвы, Ленинграда или Воронежа с удовольствием приезжали сюда на несколько дней, чтобы окунуться в атмосферу старинных улочек Вильнюса или Таллина и посидеть за чашкой кофе в западном кафе. Даже прибалтийский акцент был для русского уха гораздо приятнее кавказского или азиатского. На особом счету страны Балтии были и у руководства Советского Союза. Они должны в ножки кланяться и Советскому Союзу, и русским в первую очередь, что Советский Союз и Россия отрывала от себя кусок и отдавала туда. Было две вообще республики-донора. РСФСР и Азербайджан. Нефтяной Азербайджан. Остальные 13 все иждивенты, но прикармливали по-разному. Никогда молдаван бедных так не прикармливали, как каких-нибудь ничего не производящих и не добывающих эстонцев. Там Европа. Европа. Это святое. Ну, известно, что население снабжалось по нормативам. Во всей Прибалтике были эти нормы выше, совершенно официально. Līdzās bijušā Igaunijas prezidenta Lenarta Merija brālēnam Arnoldam Merija, kurš tiesāts par karu noziegumiem Igaunijā. Filmā intervēta arī Tātjana Ždanokas dombiedrs PCTV kandidāts Eiroparlamenta vēlēšanās Džulieto Kiezo, ar PCTV saistītais Jūrmāls deputāts Jānis Kuziņš, arī Sergejs Malahovskis, kurš ir aktīvs PCTV rīkoto akciju dalībnieks un Latvijā iznākošā laikraksta Vēstis Vodņa žurnālists, kuri piebalso autoru tekstiem par to, cik gan labi ir bijis Padomju gados. Улучшаются и условия труда, и обслуживание людей. Радиозавод в Риге. В советские годы здесь располагались заводские корпуса с выкрашенными фасадами и вымытыми стеклами. На этой территории были даже парки с фонтанами и беседками для отдыха. И всюду бурлила жизнь. Padomju Savienība esot Latvijas ražošanas pamatlīdzekļos savulaik ieguldījusi līdz pat $95 miljardiem. Latvijas ekonomika izaugusi 80 reizes un līdzīgi tempi bijuši arī Lietuvā un Igaunijā.
Bet beigās baltieši pateikuši, ka negrib padomu monstrus un visu iznīcinājuši, turklāt vēl izzaguši. Igaunijas Tautas frontes līderi Mariju Lauristīnu un Tēvzemes Savienības vadītājs ekspremjers Marts Lārs gan cenšas atspēkot teikto, norādot, ka pēc PSRS sabrukuma baltieši objektīvi nevarēja uzturēt pie dzīvības padomju rūpniecības milžus, bet no latviešu puses gan skan tikai žēlabas. Вот здесь сравнение в 2005 году к 90 году нашей промышленности. Вот видите, сколько было в начале 90-х годов и что из этого осталось. И жалко, что мы потеряли. Многое ликвидировалось и уничтожалось из-за политических соображений. Мол, вот это все создали коммунисты, фермы построили коммунисты. Будто бы это железнодорожные конструкции виноваты в том, что их построили не те, а другие люди. Наш знаменитый ВЭФ исчезли вагоностроители, он что-то там делает, но, я думаю, не особенно, да, вот исчезло очень много. Uz visiem laikiem pazaudēts esot arī milzīgais vefiešu ēdināšanas komplekss ar ēdnīcām, kafejnīcām, bāriem un bufetēm. Мы тут сегодня гости незваные, поэтому входить будем через окно. Вот так вот поднимаетесь вы по залитой светом лестнице и попадаете в огромный зал, в котором столики. Вот тут на 2000 человек была столовая. 2000 человек могли одновременно здесь прийти и пообедать. Нужно было подойти, вставить жетончик, а потом можно было пройтись вот так вот вдоль раздачи и смотреть, как тебе на поднос аккуратно выставляется тарелочка, на нее падает картофельное пюре, кладется котлетка. И, как ни странно, вкусно. Я очень боялся, что роботы приготовят не так. Вкусно это было. Savukārt bijušais PSRS čempions hokejists Helmuts Bāderis sūdzas, ka neatkarīgajā Latvijā viņam nesot dotas pienācīgas iespējas izpausties politikā. Когда эти все партии делаются, сначала там привлекают знаменитых людей, спортсменов, чтобы прикрыться, а потом тебя так спокойненько отодвигают. Tālāk secināts, ka arī iestāšanās Eiropas Savienībā nes uz Baltijai tikai postu. Tautas partijas biedri Leiškalns un Pauls žēlojas, ka par Eiropas doto naudu pārāk stingri jāatskaitās, bet Latvijas zemnieki neprotot saimniekot. Autoru intervētais vēsturnieks atzīst, ka Latvija un Igaunija vispār nemaz nevarot uzskatīt par īstām valstīm, bet bijušais Padomu Savienības valdības vadītājs konstatē, ka viņam savulaik bijusi taisnība, sakot, ka ārpus PSRS Baltija nespēs pastāvēt. Я говорил, что вы делаете непоправимое. Вы хотите отделиться, но ваше производство, которое были созданы во время советской власти, оно просто-напросто погибнет. А что, я оказался неправ, что ли?